na glagole koje smo do sada radili dodajemo još neke glagole da bismo napravili dalje razlike u dodavanju nastavka s ili es koje se čita kao sz ili iz u zavisnosti od glagola. Sećate se glagola play, I play tennis, you play tennis, he plays tennis, she plays tennis i tu smo dodavali nastavak s na glagol i izgovarali ga kao z. Sad imamo glagol koji se završava isto kao glagol play, međutim, kod tog glagola se dešavaju neke promene. Kada mu se doda nastavak, evo ovako imamo glagol cry, što znači plakati, cry. Ako mu dodamo s, mi ćemo ovo pročitati kao fish, to jest ne mi, nego prosječan Englez. I neće mu biti jasno šta ovde piše. Da bi se izbjegle takve nedoumice kod Engleza u vezi sa čitanjem onoga što je napisano, ovo y će se pretvoriti u i. I onda ćemo na to dodati nastavak es. I dobit ćemo cries. He cries. She cries. It cries. Zašto se to nije desilo kod ovog play? Zbog toga što je ispred play, primetite, samoglasnik, a u glagolu cry ispred ovog slova je suglasnik. Što znači da kada je pre njega samoglasnik, ovo više u izgovoru liči na j, a kada je suglasnik ispred, to više u izgovoru liči na i. I tako je nekako kroz vreme došlo da se to i pretvori u i kad god mu se neki nastavak doda. I tako smo umesto y dobili na kraju te reči i dodali nastavak es. I cries dobili. Naravno, ovo, da ne zaboravimo, ajde da se podsjetimo. I cry. You cry. We cry. They cry. Mnogo plakanja ovdje. Ajde, kad je već tako u glavu. Ali, he cries. She cries. It cries. Mile cries, Mila cries, Munja cries. Ne daj Bože da svi cries. Idemo dalje. Ovde postoji i reč die. Baš su nas nešto ova negativna značenja u ovom primjeru zaokupila, ali mora da se zna, jer ko živi taj umre. Die znači umreti. Ovde je već se odigralo koješta u tom glagolu i onda nam ne treba ni e, niti treba sad da ga vraćamo u y, nema potreba, ali dešavat će se to sa nekim drugim nastavcima kada ovo mora da se vrati u y. Kako je glagol die ovakav, ima i e, apsolutno mu ništa ne treba dodati, nego samo slovo s. Dies. Nećemo reći dies, dus, ili kako već bi se to moglo pročitati da je skoro pa na nemačkom. To je dakle situacija sa slovom y na kraju. Kada je samoglasnik ispred y se ne menja, dodaje se s. Kada je suglasnik ispred y se promeni u i, pa mu se onda doda es. Kada imamo i e, što liči na ovo, kao kad se y promenilo u i, liči na to, onda ga ne vraćamo nazad u y u ovom vremenu. Biće nastavaka kada će i taj obrnut proces postojati, ali sada ne postoji i onda nam je kod cry oblik sa nastavkom ovakav. Cries.